2022 dikirim di Tuhan. Partai PAS Harakan Kalahi juga. Puka kapegah dikah gamsawan pajan kirim partai li Tuhan tahun 2022. Nyu sangat hat menyimpang kesesatan yang kapegah haba likah ya gamai. Nyu sangat hat menyimpang dengan kesesatan yang kapegah haba. Pak Thoi leka pedoman demi bak kabila gure ke yang ka di pejuang partai sehingga berani hat kajak pegah kagak petun kagak kirim partai li Tuhan tahun 2022. Ya Allah ya Tuhan lun. Nyan ban-ban ka di pelaku di muka bumi Aceh. Nyan ban-ban ka di pejuang demi partai. Sesat menyesatkan di pegahaba. Hana so kritik. Nyu lagi-lagi nyu menyolun kritik di pegah lun. Lun yang salah. Padahal nyan ban ka sesat di pegahaba. Hanjit lun kritik. Apabila mungkin lun kritik nyu kadang lun yang salah. Aman menyolun hana salah. Kadang betul yang lun pegah nyu. Yang tolong cegah tiap 3 tuk leurung drone. Hai syederalun yang bahagia Bandung di Nanggro Aceh nyan ban-ban ka para pejuang-pejuang partai berarti sesat ka bak di pegah bah. Mantong ne pegah cit abusi isino yang salah. Nan galon pu yang lun pegah. 2 tu awaknya yang para pejuang-pejuang partai akan dimutlak-plak pantun. Kanya. Dan pantun gap that kana pantun PA kana pantun pas kana padung-padung boh. Kahana meleset yang lun pegah. Kaya, nyu pantun yang sangat hat menyesatkan li siagam nyu yang ka dia pegah gepetun kirim partai li Tuhan tahun 2022. Pu bak tho di pedoman siagam nyan, pu bak kitab suci Al-Quran di pedoman ataupun bak lepek berhala undang-undang dasar 45. Sehingga hana itu pudro wate di pegah apa. Partai ke kirim li Tuhan. Hai pak, katanya mbak gure, pu kena ke puno li gure ke. Pu yang ke petul li Tuhan. Pu yang ke petul li Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunianya. Katanya tiap mbak gure ke. Yang kitab suci Al-Quran yang ke petul li Allah Subhanahu Wa Taala gutuskan mbak malaikat Jibril. Nah ke pedoman. Baik berani tak kajak pegah partainya nata ke kirim li Tuhan tahun 2022. Nyuci celup tolong fikir tiap cederang tuah pernah salah kritik lun pu betul yang lun pegahnya. Kini cuba fikir tiap. Nyoban ka sangat sesat dan menyesatkan ka di pegah apa. Tapi mantong urung drone nu pesalah lun. Padahal lun ubena yang jahil-jahil lun lawan. La muka bumi Allah terutama sekali di muka bumi Aceh. Nyan baik nu percaya musaboh pi pejuang partainya.